abashubuza twagambaho nabo ababa bashobangirirwaho kutandikira kandi bamwe nibagira ngo ibintu babire bakozesa nebyazarone wemeni yo operating hanuya kandi business yanjye ireyo na kumuritere tine kisigireho kuko kubireba geberi asine imbeni inteza posters kandi agenti yo gutera banners n'ibindi biresere bikaka masire mwezi n'ibindi computers kibyona stationary screens what camera zanje zone zimbeni inkozesa firdi tine sigireho zibirezera shanga mukaga ziciro bibangambire ngo mu buryo butandukanye kandi hari ubumwe barasabye baraba shamwenda ziciro ndebara mwazire kuri misya yanjye ati akajuka ukunda kahire kine kisigiyeho cyona bicho bashamushazo kukazi owitungana habi bicibira nashobe gukundije nayemera narinda za 12 kumenyeka kwikaha ngashanga urucumu cyonashide furi amasiyani ebitabo by'abane bakusayininga mu sentence bakaba batwire abantu bashaba government n'abantu empabuhwezi hokorgayo bakabahwera rero ino byandi twasa kwatera mukajyana n'atandukanye ibe bintu naza kuvaruinga umusente biri like 100 million aho kuba they are small konka negura sente nyinshi aho kuba abiraro no musagaza basigireho baga yeye ibero mu cameras zikusiya miliyoni 15 kurenga nayo kine kisigirwa shaba yambi kureba nagaruka nakora nafunemera yo kubisaba abana arareba ngire sente zabo zo kubatekera kubariza abaye university abebyo kwerinda ababa bari mu mwezi wa RPC ahamwe na no mwezi wa RDC yo mu Bushenyi district bahika mwanyo kandi bahumuriza abashubuzi nuko kubaraganisa ngo bariyo bakora kucondoza okurebaho mu rogu hugurigire toza arimo bakucondoza konka arimo nabaliomba compiling report abakwija kubana bacondoza kurora ikizibu cyenyine kirugirwa mu ruke nukirugirenka. So first of all, on behalf of government and on behalf of security, tuenda kubanza kusasera especially abasuhuza barukora hano habwe kizibu kino kibereho okuferwa ebintu byabo. When such an incident happened, we police will come and investigate. We come to investigate to establish what exactly caused the fire. abatu bakomaho barabura baza hoteli abaruguza batekere byo kuri yari zasigiri hamwe na za gasi okorekera aho ngo abo kwantu batekateka ngo mu rogu gubasa ku bantu gwargira This area ne kuruza but so far what we have gathered hano but meanwhile police nija kwade turi cha report ne turora ngo ekizigwe cyamani kirugira abantu abakubani bateka mukweto kuteka especially sigiriezi kandi especially hati koko no bwire berege bubi yesterday nsani nyona ngo buzamvingirege abere nija mu muyaga nasara kujya mu nzona negera negena. Late arrival of the fire tender, you will bear with us. The one we are having right now running in a running condition is from Mtungamu, so that's why there was a delay in their arrival. You need to bear with us. abashubuza bari kurenga mu 20 turugambira tabineho kutandikira kandi bashobangirirwe